entrepreneur. Kajing rakhe ya kadiwali kabasan po ar ha gomligao kabadon ha southwest Karo Hills kalalong kabapernai bat thaba da kajing thang ya ki light bat kajing le kemen kat kum ka culture ha ka khat ar bat khat light tarik menta ubenai kajing rakhe diwali kabala itho kum kajing le kemen kabahe tam ha Karo Hills ka gomligao ka lakelalong kashnong kabadap da kajing kemen kabawan lam lang haju ya ki kenhon baper ha kani kajing le kemen Hagani kasni lawan ban yashim benta da unong yalam ka AITC bat umentri rangba gajela barim u Dr. Mukul Sangma. Kajing yale banyo ya